Iyi rero ni inkuru twakomeje kugenda dukurikiranira hafi ndetse twanakomeje kugenda rwose tuba updatingira ku gihe kuva ku munsi w'ejo. Byavuzwe ko ari mukuru arinda yitabye Imana, ariko kandi abo mu muryango we abaganga baza kubabwira ko yongeye guhumeka. Abo muryango we bongeye gutangaza amakuru ndetse natwe twayabagejejeho tuvuguruza iyo nkuru, na cyane ko umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yari yabihakanye. Ariko kandi mu gitondo cy'uyu munsi ku isaha y'2:20 noneho mu buryo budasubirwaho ari mukuru arinda yashizemo umwuka, nkuko bikomeje kugenda bitangazwa na bamwe mu muryango we bari bamuri ruhande. Umwe mu muryango we arahamya ko yamaze amasaha menshi cyane ari ku mashini imufasha guhumeka. Benshi ngo baza no gukeka ko yapfuye, gusa ngo bije kurangira noneho abaganga bababwiye ko bidakunze ko babasha kumutabara. Mu by'ukuri iyi ni inkuru idashimishije habe na gato, ariko kandi nta kundi Imana imwakire mu bayo. Ale mukuru arinda yitabye Imana uyu munsi cyangwa se none ku ya 4 Mata 2025. Nkibutsa ko Ale mukuru arinda yamenyekanye hano cyane mu gihugu cy'u Rwanda nk'umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Yanakoze mu nzego zitandukanye zirimo nk'ubushinjacyaha, ubuhanzi ndetse n'ubwanditsi. Yavutse mu mwaka w'1970 mu mujyi wa Kigali, aho yatangiye kugaragaza impano ye yo kuririmba afite imyaka 9. Amashuri abanza yayize muri APR Rugunga, ayisumbuye yakomereza i Rwamagana, naho rero kaminuza yayize mu gihugu cy'Ububiligi, ari naho yari afite bamwe mu muryango we. Igira ngo rero mu by'ukuri ni inkuru idashimishije habe na gato. Turacyategereje noneho itangazo rya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, mu gihe riraza ko ari gihe hanze cyangwa se u Rwanda umuyobozi wari wese wagira icyo abivugaho, n'ubundi turaza kubagerezaho ku gihe aya makuru. Dukomeza kugira tuti Imana imwakire mu bayo. Yari umukozi, umuyobozi mu by'ukuri wakoreye cyane igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri twavuga ko ari inkuru y'akababaro ku banyarwanda bose. Dukomeza rero kwihangana muri rusange.